Ufitimana Venuste. Ufitimana Venuste. Ufitimana. Sema kwa nguvu tukusikie bien. Sema jina. Ufitimana. Yini Ufitimana sana. Venuste. Ya gatatu. Bakuraga he? Uri umukongomani uri umunyarwanda? Rwanda. Uri munyarwanda? Tunaimbuka. Agana he? Karere ka Rutsiro. Rutsiro. Boy, ya Rwanda. Localité ou bien? Localité. Yokumaka. Akarere. Na karere. Ngi Rutsiro. Njo Mike Kirima. Baripitaka ika. Beba kazi. Tunate bagoro kotaka musango. Nje gisikare giki. Ibyumweru bibiri nibwo baje kudufata. Maze? Ibyumweru bibiri. Anamaliza juma mbili. Mwarime. Anamaliza juma mbili mwarime. Bari bakamata. Tunaye aiza pata matrikiri. Ufite matrikiri? Matrikiri na niki? Haziyo. Aibya ngote. Haziyo. Utunaye bare krita kibino pobo yako salani. Bafata kwanyu bafasha kwabya mu gukora akazi. Batubwiye ko tugiye gukora amandazi mu Buganda kubera ariko kazi nsanzwe nkora. Okay. Bari bakamataka. Bako nabadanganya se banaenda bunani bana babivu Uganda. Bako natengeneza bandazi. Sasa balianza kupiga wapi? Iyo mwaje mutangira ingwano mwatangiriye he? Amwatangiye kurasa. Abaje kubera twe tutari tubizi batuzanye turi batanu. Kwa twe tutari tubizi baje hariya muri Runyoni badusigiye inyuma kubera bari bavuze tutware ibyo kurya. Abarashi benye bari piga Karunyoni abo yihagukuwaka. Abo bari bakiyaka nyuma. Bari kwa chakula yabo sasa. Mei siku nakala wapi? Mimi misi mwicaye he? Niho ndetse na aganaye. Araye Runyoni niho twari turi hariho General Makenga yaje umuhungu twazanye avuze ko ashaka gutaha ashaka kugwana. General Makenga ahita murasa aribwo natorotse bahita bamfatira mu biturage ndi gutoroka. Ye bari kwa Runyoni.